Kadem tring kala job da alaiwe persya ya kawa ajar bat raksendan ya kanam ladu jongka First Division Football Tournament kabala tiap kum ka 11 Chatti Star Kharkongor Memorial Trophy bala penyai da ka West Jaintia District Sports Association WJDSA. Habab hai sya kajian kun final kabala long hamadan kiang nang ba stadium hakasing sajai. Kajian lek kai kala long ka basyong shet bat kadem tring kala tam syakmat tang hapo arminen balayat kajian kun leng ba ka kol kabala tap da umai dong mukim. Hadian kani ka kol ka wa jaru kala sedang ban kentiulam ya ka sorya lek kai ka jongka bar kala persyang harukom kijing persyang ban yo tap kol. De ha kaminet ka ba arpusan ka wa ajar kala yo ban tap shikol ling ba uno ya lek kai bapa kmat jongka uni wan ugat po. Da kani ka kol ka jinya kun ha ka kala step kala kot da ka bayakai. Penban ha bala peteng biang ya ka jinya lek kai ha ka kala metru kini ki arliang mamla kim shemla yo ban penki ya ka jar bar ra ya ka jinya lek kai sya ka extra time ka ba arpo minute. De hadian balara ya kejinya lekai syaka extra time ka dem tring kala pentam shikol ha ka minit ka basis pa saw. Bat kani ka kol kala ne hadu balakot ka por ya lekai. Ya kani ka shikol atap da ulo uni da jedring klem ka bala biang pura ya ka dem tring ban ra ya ka nam ladu. Da kani ka nam job ka dem tring kala yo ra ya ka song pisa lai po hajar tingka. Kadba ka wa ajar ka bawan baar kala yo ya ka song pisa ka baar po hajar tingka ringkat ka trophy. Kakhusna man of the match layo da ubabit lang dekhar kanam best goalkeeper layo ra da formid khar baro arngot kini kinoya lakai ki dei na ka kunhun jong ka dem tring kanam top scorer layo ra da uni da yo dhar jong ka mukla evergreen bat kanam player of the tournament layo ra da udawan biang pasa jong ka nang ba yaw musyang hak ayom ya lekai banwan ka dem tring bat ka wa ajar kin ya lekai hak ka kerdan jong ka supoi division. Ukong san bawan sakhi akan nikajinga lekai udai finally parian General Secretary Meghalaya State Olympic Association ubadairu ukun jong ulet Chatti Star Kharkongor hakajinga don lang u District Sports Officer West Jaintia Hills District Uma Krobok Pasa kidkhot bat nong kitkam ka WJDSA kunthop ya working president Uma EMH Pasa u General Secretary Uma Lamat O Lalu bat kiwe rengkat ki pajba ki bala pendap ya kamadan semam.